ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Tirik na Nicolas, kas gagangay at tao. Tampok itangal daw iti panakigasang gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Pulas, apo! Away mat daytoy nang iturungan kadata ti alipog-pog. Wana pong, Ay, masigurado. Adda na patag a misyon ta ditoy. ay na! Nagpintas daytoy a lugar. Nagposkol ti kakaykaywan kadagiti bantay. Haha, nagpresko pa iti angin na. Wen nga ro dapong. Adda kala po a makitak iti sanunay nga dayo. Mapantay di apong. Ay, katwan Ay, inta makipangan. Anya? Wan, mabisina kon. Imbagkan ka tasaan ka mabisbisinan. Ken saan kamot amang mangan. Mala, mapantay ti ayan ti kalapaw apong. Sino kayo ka di kabsat? Ay, siyak ni Bobod. Isumot ti apo kok a Nicolas. Naimbag nga orasyo ina. Kastamat. Apay ka di anakadanon kayo dito'y nanumo a lugar me. Adda ka di kabagyan nyo dito'y. Awan kabsat. Kunaan na nayaw awan kami. Anya? Kas tan kabsat. Nagnag na kami ti kabambantayan. Aging ga nakadanon kami dito'y. Kasta ka di kabsat. Ay kat yan tangay mo malaman. Mabaling nyo mo at ti makidagos dito'y kalapaw me. Ay, ket dakkel apagyamanan me, kabsat. Pasensyaan nyo laangan ti kinano mo ti panagbiag me. Ay, awan ti pagdanagan nyo kada kami. Kastoy metlaeng ti panagbiag me. Ala, agina na kayo pa'y laang dito'y paraangan, Agparti akman iti native a manok apang rabyan tayo. Ay, nagimasan. Maria, anak! Nanang? Mangyag ka man itinaling ta akamuti, anak ko. Kan kapimutan, tapag meriendaan tadagiti sa nga ilita. Wan, nanang! Ay, nagimas ti kamuti. Ay, medyo nabayaga jak nakaraman iti kamuti. Sipod pimanaw tayo tirad-tirad. Apong? Ay, Nalpas kayo ka din, nagmerienda? ay, hon basang. Alaak nga rudan dagito'y plato kan tasa nga inusaryo, tain nawak. Ay, hon gayam. Anya kaditnagan mo, basang? Siyak ni Maria. Ay na. Nagpintas gayam tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Siyakmat ni apong mo abobod. Kat isumat ni Nicolas nga apok. Ne, apay adi kamutan makatagari Nicolas apok. Hay, mat-mat-matamutlatan ni Maria. Ha? Sige tain nakinawan dagitoy. Panawan kayo pa dito'y paraangan. Sige, basang. Ay, yan na nagpinta sa balasang. Ay, Kulas. Anyat mapaspasamakan ka. Ha? Di ka matan matagtagar Kita mutlatan ni Maria. Ha? Jakam mo apong? Anya? Kas lang amin mabaybayo ti barukong ko. Numatmat-matak ni Maria. Ay, ritnag man tabarukong mo. Ay, nagpigsa ti panagpitik ti posom. Ha? Ay, kadagayang pusom, apo. Anya ti kayat mo asawa na apong?
kunak mo awan posom, ta immortal ka. Angem, kas kamut lagayam kada kami a tao. Adamet posom. Puso? Kat, may salaeng ti kay papanan tinapig sa apitik ta posom. Anya ngay apong? Agayat kan akas kada kami a tao. Anya? Sumrag kayon dito'y kalapaw, kabsat bubod. Sumipngatan, mangrabi itayong tumatan inton madamdama. Ay, Juan, kabsat! Umunagta ka nun, Apo. Ay naapong? Nagmayat matenday jay nga ayamuom? Ha? Kaya mo ti malutluto at tinula day jay, Apo. Ha? Apay ngay apong? Kasalamat tan addag gargaraw iti tiyan ko. Iti pan nakangot ko iti mailutluto at tinula. Anya? Una pong. Talaga kasladdag kuti iti tiyan ko. Nanta denggek man ta tiyan mo. Ha? Agon-on iti tiyan mo? Anya? Ay, Juan Kulas. Ay, sus. Agsaraaw lakit di ta tiyan mo. Agsaraaw? Kasta ti marik nami at tao, lumabisin kami. Kaya't naasawan, makarik na kamutan iti bisin. Bisin? Wan, ay sos, makarik na kan iti rik na ti gagangay at tao. Ay, tao ka din, Kulas. Apong bubod? Ala, sumrektan dita kalapaw da Maria. Tamangan ka. Sige, magan kayo lata Di kay agbabain. Ado tinaluto apang rabyan tayo. Wan kabsat. Ala, mangan kan, Kulas. Tula demte kastak. Una pong. Mas. Eh, apa yun? Naltutan kamutan barok. Ay, Maria, anak. Yala aman itid anong Nicolas. Wala nang. Ay, sus, Apo. Ngal-ngalem ngamin ati makan sa mutilmonan. Ha? Oh, adto yung tidanom. Manong Kulas. Agyaman nak Maria. Ala, uminom kan, Kulas. Inayadem laeng Anya tinarik nam. Idinangan ka. Awanin di kaslagkot ko ti iti tiyan ko apong. Talaga abisin mo dyan narik nam itay, Apo. Basit lang tinakan mo. Kasla kanin ti ubing ada mo na timangan. Ket, damok matimangan ita apong. Ha? Ay, ha? Unan niya. Mas daawak. Apay matten nakastuyak ita. Marikrik meten tirik nayo a tao. Nga rod. Di mo na arik nam ya tao. At panagtuglap. Aging gaamat maturog kamatan. Wan nga rod, apong bubod. Ita, mabisin kan. Ket mangan kan. Ken makarik na kapayan iti panaggustom iti babae. Ha? Saan nga ta? Ngagbalbalin kan anormal a tao. Jak mo apong. Tila ang amak nga ari ti angin ti makasungbat iti daytoy. Nasken nga rod a makasaritam ti amam. Ngam nabayagan asaan ang nagparparik na kanyak ti amak. Nabayagan asaan kami ang nakapagsarita. Kasano nga rod ngay dayta? Urayek latan ngagparik na kanyak ti amak, apong. Ala, maturog tan. Rabiin. Ay na. Kas kala normal a tao a talagan, Kulas. Kabsat bubod. Mabalin yung mati umyan pay laeng dito ilugar eh.
Nulakot na kayat yaw. Ay, kabsat ana. Wan, kabsat. Dayta ano awan na patiga papanan nyo. Awan matkit di. Sige nulakot na kayat yo ti panagtalay na mi pailaeng dito'y lugar yo. Ay kat kayat niya. Nasaya at tapno adda kadwa mi dito ikalapaw me. Takas makita yo kat adayo ti babalay dagiti kaaruba me. Pakay dayawan mila unay ti panang pasang bayo kada kami. Mabutbuteng kami ngamin iti anak ko no daduma. Tapay met kabsat. Adda ka di managdakdakes nga agdakdakiwas dito'y lugar yo. Awan mo't kit di. Ngam no daduma. Kasla adda mang sihisiim kada kami. Wan, kabsat. No iti rabi padlaw mi akas la adda agpag na iti arubayan me. Anya? Kat mangagmiti kasla nadagsen nga arimpadag. Nadagsen nga arimpada? Kasla arimpadag tinagdakkel aparswa. Narapeten dagiti kinayo takulas. Mabalintan ti agsubliti kalapaw da kabsat ana. Wana pong. Nagmayat tiriknak iti kadata iti daytoy a lugar. Ay, gapo ka di kan ni Maria. Jak amo apong. Ngam panagriknak ket kayat ko ti kastoy a panagbiag. Ay, talaga mayat tibiyag iti away. Kastoy idi tibiyag ko. Idi adak pailag, idi tirad. Apong, Sana balik. Dako namot ni kabsat ana. Mabalin talat ti agyan ditoy aging gatay kayat ta. wana pong. Agparparik na ngamin kanyak. Nga da misyon ta iti daytoy a lugar. Mala, ibaklay tan dagiti kinayo ta. Tagsublitan iti kalapaw. Wana pong. Anay. Naganay ka, kulas. Natudok ti abagak iti natirad a kayo. Kita akman. Ibabampay lang, timbaklay mo kayo. Ay, ay, sus. Nasugat na agpaiso ti abagam. Kat, agdaran. Anya? Ay, itala nga masugat ka, kulas. Kun itala ang anakita ka nasaktan. Ha? Ay. Anya daytoyan ang mapaspasamakin ka. Apong? Tao ka din at talaga, kulas. Nabanog ka mat, apok? Ha? Di mat, saan ka mabambanog? Simmangpot kayo gaya mananapan na ngayo. Apong bubod. Kulas. Buwan basang. Dara ka di dayta iti abagam. Manong kulas? Kwa? Ay, buwan basang. Nasugat ti abaga na. Ay sus. Masapul ang madalusan dayta. Kan maagasan. Awan anyaman na daytoy, Maria. Saan Masapul ang maagasan dayta. Ala. Paagasa mong tasugat mo ka ni Maria, apok. At dayta. Naagasa kong tasugat mo, manong kulas. Nasakit ka di? Saan mat? Naapgaslaan? Aywan gayam. At dadamagak. Katsapay ko mata di ka gumurgura ha. Anya dayta? Mas daawak lang amin. Apay akas tatabuok mo? Ha? Nabalisungsong. Jak amo, Maria. Ngam kastoy nantoy buok ko, idi na itaoak. Ha? Ngam uray no kasta?
Bagay mo matkit di Nataer kalata. Ha? Kwa, Maria? Oh! Lumablab-baga ka matan, Manong. Ala, panawan kan ditoy. Tain naktulungan ni Nanang nga agluto iti pangaldawan tayo. Apong bubod? Talaga sa baling ti Marikriknak para kini Maria? Kagayat kan atalaga ken kuana. Jak amo apong? Basta nagpayduma ti Marikriknak, numakit kitak. Ad-adda pa'y no agin nasidag kami. Sana dakes day tapok. Apong? Talagan sa ngagbalbalin ka na normal a tao. Ha? Mangig mo ka di dayjay. Wala pong. Ha? Nagdadagsan nga rin padak. Adda umar arobayan. Dayto yun tay bagbagan ni kabsat ana hamatal paliiw da. Adda masayop ko anay dumduma. Saan agagangay aparswa day ta umar arobayan? Anya nga iti aramidin ta? Agpaliw talaga nga pong. Kat numadlaw ta nga adda pagpaggadan. Aggaraw ta adagos. Apay asinap sa patatimay dito'y kabakiran, apok. Anya ti aramidin ta dito'y? Jak kayat makita danana ana. Kan Maria ti panagbalin ko a Prinsipe Agilos. Kayat mo asawan. Ang balin ka, Prinsipi Agilos ita. Wala pong. Takwatan ta. Noan niya aparswaji marubayan iti kalapaw iti rabii. Uwan anya. Ay, Sigun iti nasayop ko iti rabii. Saan agagangay aparswa dayjay? Kat baban iti pan nakabalin ti angin. Maamuan ta. Noan niya dayjay. ay, apok. Agsagana ka na apong. Alipogpog! Ha? Apay ngay kulas. Di mo't umay ti alipog-pog. Wan marudapong. Maminsan pa'y. Alipogpog! Ha? Awan lata apong. Apay ngay. May salat kayat asawan day ta. Tao ka talagan, kulas. Tao kan. Anya? Ditan gagayem, tinagibusan ti istorya at ampok itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!